ассалому алайкум мардуми мусалмон, мардуми Тоҷикистон. имрӯз рӯзи хушбахтии мардуми тоҷик хусусан дар Москва аст ки 5 июл рӯзи фарҳанги миллии Тоҷикистон, ден культураи Тоҷикистон ки мо тамоми таърихи бои худмонро ба дигар давлатҳо, ба дигар миллатҳо нишон метиҳем ки мардуми форсу тоҷик чӣ таърихи бой доштанд, аз тарзи хӯрок, либоспӯшӣ ва аз тарзи нақошӣ ва тамоми яъне ки нозикиҳои миллат ва чӣ мегӯянд фарҳанги худмон нишон метиҳем. хоҳиш мекунем навора то охира тамошо кунед. аз тарзи мақсад рафти барнома, аз тарзи рафти корҳои фарҳангии Тоҷикистон ки ба дигар мақсад миллатҳо нишон метиҳем, шуморо ҳам баҳра бибарем. Граждане России, гости с дальнего и ближнего зарубежья, Москва всем рада и делает все для того, чтобы жизнь действительно была спокойной, согласной и во взаимопонимании. Опять же, на благо развития и нашей страны, Великой России, и на благо укрепления взаимоотношений со всеми странами, которые хотят жить с Россией в мире, дружбе и согласии. Культура – это мост между нашими народами, который помогает строить долгосрочные и прочные отношения. Примечательно, что в сфере культурного сотрудничества связи между Таджикистаном и Россией становятся все более заметными, обширными и тесными. Черный фломастер и по фломастеру уже они сами разрабатывают. Давайте девочки Так, кто у нас будет комментировать? Кто у нас расскажите? Да. دوستان سلام علیکم. حاضر هستم قرار در گوشه فرهنگی مقصد کتاب‌ها و تاریخ تاجیکستان همراه خواهر جان. سلام علیکم. چی نام داری؟ سبسان. خب همین کتاب برای من کمتر بگیم اینترس نشید. همین چی کتاب؟ این یک کتاب است تاجیکی نویسن، یعنی که همه تاریخ تاجیک یا استوری تاجیک در همین کتاب هست یا کی؟
тоҷикон таърихи дуру дароз доранд ва ҳамааш дар як китоб ҷой намешавад. Аммо дар ин китоб гӯё ки намунаи китоби тоҷикон бо забони русӣ оварда шудааст ва бештар фарҳанг, таърихи тоҷиконро бо забони русӣ барои шахсоне ки тоҷикиро намедонанд муаррифӣ карданд. яъне барои дигар миллатҳо ба забони барои дигар миллатҳо ки бо забони русӣ суҳбат мекунанд. Бишнавазнай чун ҳикоят мекунад, аз ҷудоиҳо шикоят мекунад. Каз наистон то маро бибриданд, аз нафирам марду зан болиданд. Сина хоҳам шарҳа шарҳа аз фироқ, то бигӯям шарҳи дарди иштиёқ. машаалло хоҳарҷон, алло баракати раҳматӣ ай вақте ки замина дарав мекунанд инамо дарзаора киштора ҷамъ ки мекунанд дар пушт мезананд хати ами мебастанду дар пушт мезаданд ба меоварданд дамо хирману баъд дамо донара ки ҷудо мекарданд хати инами мепартованд донаи алаф ҷудо мешавад. И как раз ай чизи чӯбина пеш бор мекарданд. Ай агар бошад چی می‌نوند نامش چی بود یادم برآمد یشت کوزه وقتی همی میکشیدن روغنش میبراید این برای همی دوغ جو کردن این سوزنی اینو اصلا بچگونه اینو اصلا دخترانه این سوزنی اینو ما Они вяжут, дома вяжут. Ручная работа. Ну вот то, что было. Ама их сейчас вода стоялась, а? Ага, ама вода. Это не ноги. А что это? Сейчас узнаем. И кюртай гулдузи. Чакан или чмеган? Чакан или гулдузи? Чакан, да не? Чакан. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستانی پرهنر فکندن دوستی با کس سلیم است به سر بردن وفا کاری عظیم است مرنجان کس مخواهش عذر از پس که بدکاری بود آزردن کس. سلامت باشید. خوب دوستان عزیز بعدی جوراب ها ما آمدیم به پیش اپا طرزی یعنی که جامعه میگیم یا که چپن میگیم اپا کم تری معلومات در این باره همین لباسی مقصد ملی خدمتی آها نزدی ما حاضر گلیم با کورتا این کاستومی مردانه گویم خطا نمیکنیم این گلیم گویم شغنی این وخونی فرقیتش در اسمانش طرز دخترش قریب یک با صورت رسمانی که در سینه میزنیم در اوستین اینجا با یعنی نقشه دیگرگون نقشش تمام دیگرگون کورتامون همه وقت سفید بعد اما نقشه که شغنانی هست هم در کرتا هم در سینه هم در اوستین ای در گیلمون همی خیل میبیاد تو حال پیشتر کمو یک وقت گم کرده بودیم هازی نه هازی بچه‌مون در تویشون میپوشن در هازی بسیار وای هست طلبات هست اینو با اما طرز پوشش سوریمینی بگیم да البته همه چیزش کمتر دیگرگونی هست هم طرز دخترش با دیگرگونی هست همین کاستوم دیستم اپاجون پیش گفت حتی در هست در هواداری از همون دور است ها ده اكو ده ام خدمت خطا نمیکنیم ده این مرحمت این وخونی این کمتر نقشش پامتر نقشش دیگر خیل خوزی ما کمتر که با اپامون طرز دختر نشان دادم گفت که من خودم دختر میتونم نقشبندی را ما در مهتا میکنیم ما در مهتا میکنیم برای اون که ما وی را دایم استفاده میبریم بعضی آن میکنن در دفتر هم ما میکنیم در مهتا بعد مثال وی را میبافیم انا امین قدر جا را ما دیگر خل میبافیم بالای ام دیگر میبافیم بعد این ما باز میگذاریم به دیگر
به دیگر طرف یعنی ما میگیریم از ما مثال گولمان سرخ مثال دتا سرخ میبافیم با یک تا سیاه را میبافیم با دتا سرخ میبافیم با یک تا سبز مثالی یک جوراب در طول چند روز تیار میشه؟ یک جوراب مثال آدمانی هستن که یک جوراب را در طول 2 روز 3 روز بعد با آدمانی هستن که نه جورابی که مثال ریسمان فرق میکند رسمان بعضی رسمان تنوک بعضی رسمان قوس اگر رسمان قوس باشد جوراب تیزتر تیار میشد لیکن اگر رسمان تنوک باشد جوراب دیرتر تمام میشد بعد با جوراب برای رسمان تنوک صفت جوراب را خوشروی میکند ассалому алайкум дӯстон, худованд хайртон. имрӯз қарор дорем дар донкультура бигем шаҳри Москва ҳамроҳи ака дорихудо акаҷон. ассалому алайкум яборга. акаҷон яке аз беҳтарин бародарон ва хизматгори мардуми мусалмон ва тоҷик дар шаҳри Москва ва сарҷамъкунандаи ҷавонҳо ки дар роҳҳои мақсад ҳар гуна бад нараванд чӣ қадар хизматҳои ака хизматҳои шоисташ мераса. гарчанде ки ака хеле имконият мақсад намехост ман маҷбур кардем илтимос кардем ки як каме ҳам боша суҳбате кунад. акаҷон хита шинос ки яборга баъзи бародаро бисёр мешиносанд бародарои қадрдон а баъзи бачаҳое ҳаст ки намешиносанд хизматҳои хита. мақсади сарҷамъ овардан имрӯз ки рӯзи фарҳанги тоҷикон рӯзи панҷум дар Москва буд чист ва чӣ гуна ба ҷавоно ҳаракат кунанд ки дар ҳар роҳҳо нараванд ва ҳаракат кунанд ки ҳамчунин чӣ хеле шумо ҳаракат доред сарҷамъ кардаед ҳамчунин сарҷамъ бошад. ассалому алайкум бинандагои арҷуманд ҳазор раҳмат ака шумо омадем дастгирӣ кардем ҳамчун кори мо ҳам сарҷамъ кунем мардуми тоҷик баъд имрӯз фарҳанги миллии тоҷикия нишон додем дар ҳамин центри Москва ба сабти баланд. баъд ҳамин мо аз Тоҷикистон омадагӣ буданд дар центри шаҳр моҳи фарҳанг ташкил кардам фарҳанги Тоҷикистон. баъд мо ҳам ният кардем ки ҳамин чорабинона гузаронем мобайни 1 сол чорабинои тоҷикии миллира тамом шуда фарҳанги худмона ба дигар миллатҳоро нишон диҳем. баъд сарҷамъ ҳамин тоҷикои фарҳанг ба на фақат Москва да тамоми Россия ҳамин диаспоро ҳама кӯшиш доранд ки фарҳанги миллии Тоҷикистона нишон диҳанд ба сабти баланд. бале акаҷон як саволи га шумо ки тавсияи шумо ба ҷавоное ки ҳама алҳамду дунё бигем ғариби тоҷик бисёр аст тамом иҷо бачаҳо ҳаст ба сабабҳои хондану бизнес ҳар рафта аммо хусусан дар ҳамин Россия тавсияи шумо ба ҳамин ҷавонаи Россия чӣ аст? тавсияи мо бояд сарҷамъ бошем якум бояд бихонем ҳамин чизи баланди омӯзгоҳие ки дорем ба сабти баланд хонем ба сабти баланд варзиш шавем. яъне ки ҷавонҳо бояд ҳамавақт сарҷамъ бошанд ба варзиш машғул шаванд ба хондан машғул шаванд якдигар дар ёрдан бутиҳанд. гарчанде дӯстон ака ростиш блогер нест яъне ки ака ма чанд солош ака мақсад бигем назорат мекунам корбоша сарҷамъкунандаи мардуми тоҷик ҷавоно ва ҳаракат мекунад ки сарҷамъ бошед на танҳо дар ин соҳаи фарҳанг дар варзиш дар дониш дар бизнесҳое ки алҳамдулилло бачаҳои ҷавон бурдаистон. акаҷон аз таҳти дил ба худо ман шуморо миннатдор ҳастам. бачаҳое ҳаст акаи фарух ҳаст бачаҳо бисёранд дар ҳамин ҷо хизмат мекунанд. ман бо мегуфтаниам ки мо танҳо нестем. мо мисол дар гирди атрофам тамоми миллати Тоҷикистон аст. бачаҳо ҳастанд ки дар варзиш якдигар дастгирӣ мекунанд дар тамоми толори буланд дар тамоми шаҳр. мисол ман адина омадем аз Самара дар оҷа ба сабти баланд варзиши бокс гузаронда айноми Раимқул Малахбеков. мо бояд фахр кунем ки шаҳри Самара ба сабти баланд дар оҷа мисол номи бародармона аз Тоҷикистон
бокса гузаронданд ба сабти баланд даоҷам мардуми худмон дастгирӣ карданд чизи тонистанд омаданд дастгирӣ карданд. саломат боши акаҷони ман аз ҳамаи мусалмонҳо мардуми яъне ки саркалонуро данадорам аз бигем посолствои тоҷикистон миннатдор аз консулиш ва аз ҳамаи диаспораҳои тамоми Россия шаҳрош хоҳиш мекунем ҳамчунин чорабиниҳои фарҳангӣ яъне маҷлисҳои фаҳмондиҳии оиди ҷавонҳо бисёртар шавад ки ба ҳар роҳҳову гурӯҳҳову яъне ки корҳои бад нараванд ба варзиш хондан ва мақсад тиҷорат машғул шуданд. Акаҷон аз саломат бошед. Азор раҳмат худо. дӯстони азиз, баъди ҳамаи барномаҳо яъне ки дегустатсия мегӯянд ки ҳолати хӯрок хӯрдан ҳатто аз авқотҳои миллии худмон ош отала ина дар пеши ман хусусан истодагиҳое чи оталаи тоҷикӣ ай худи ватан ба ҳамон хотир мо нӯши ҷон мекунем бо барномаро тамошо кунем. алло нигоҳбон ту зиёфатҳо ай рӯи миллион алҳамдулилло ки дар гарчанде дур аз ватанам бошем дар инҷа чӣ кор мекунем анъанаҳои тоҷикӣ худмонро фаромӯш намекунем. алло нигоҳбон ту ва мо иштиҳойтон ва тамошо бо фароғат ба шумо. خب دوستان عزیز با همین برنامه امروزه ما به پایان رسید. الحمدلله که مردمی مسلمان تاجیکستان تمامی یعنی که تاجیکان دنیا در شهر مسکو در دام کلتور شهر مسکو یعنی قرار داشتند. از انعنه و تاریخ خلق بای تاجیک و مردم فهماندهی و حرکت کردیم که با قدر امکان کمی طرزی خوب ملت خصلت تاجیکی بفهمونیم. الحمدلله ما را خواهش میکنیم از مردمی تاجیک و خصوصا از تمام دیاسپورای تمام شهرها که چیکار کنن همچنین برنامه‌ها جشنایی که میشوه و مردم بسیارتر و فهموتر بگیرن با فهمونتا که مردم تاجیک بسیاری جوانان از این تاریخ بای خودمون با خبر نیستن. متاسفانه ما اگر همچنین برنامه‌ها را زیادتر و زیادتر کنیم جوانای ما مردم تاجیکی ما که ورون یعنی که مردم تاجیکی ما که بیرون از وطن هستند و این تاریخ بای خودمون شناسایی میکنن گم نمیکنن. تاریخ بای تاجیکی با همین بود با شما با وجود نشده است. خداوند نگهبان. ان شاء الله حرکت میکنیم که در برنامه‌های دیگه با شما زیادتر و زیادتر بفهمونیم. خواهش میکنیم ویدیو را پهن کنید. همه وقت سرجم باشه. السلام علیکم و رحمت الله.